በሳውዲ አረቢያ ምድር ለ7 ዓመታት የናፈቀው ትልቅ ክብር ያሳካው አልናስር የዘመኑን አዲስ የሊግ ሻምፒዮን መሆኑን አረጋግጧል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ማድረስ ስፖርት ቤተሰቦች። አዎ ቢጫና ሰማያዊዎቹ የአልናስር ተጫዋቾችና ደጋፊዎች ዛሬ ታሪክ ሰርተዋል። 2025-26 የውድድር ዘመን የሳውዲ ፕሮ ሊግ እጅግ አስገራሚ ፉክክር የታየበት ቢሆንም በመጨረሻ ግን የክብር ዋንጫው ማረፊያውን በሪያድ ከተማ አድርጓል። ዛሬ በተደረገ ወሳኝ ጨዋታ አልናስር ኢልዳማክን ገጥሞ በግቦች ማዕበል የታጀበ 4-1 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፈዋል። በግቦች ማዕበል የታጀበ 4-1 የሆነ አስደናቂ ድል በመቀናጀት ነው የሊጉን አሸናፊነት በይፋ ያረጋገጠው። አልናስር የሻምፒዮንነት ክብር ያበሰሩ ግቦችን ያስቆጠሩት ታዋቂዎቹ የዓለም እግር ኳስ ኮከቦች ናቸው። የማይደክመውና ድንቅ ብቃቱን ማሳየቱን የቀጠለው ፖርቹጋላዊ ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ለግቦችን ከመር ማሳረፍ ሲችል፣ ሴኔጋላዊ የፊት መስመር ተጫዋች ሳዲዮ ማኔ እንዲሁም ፈረንሳዊ ተጫዋች ኪንግስሊ ኮማን ቀሪዎችን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋች ናቸው። ይህ ድል ለክሪስቲያኖ ሮናልዶ ትልቅ ትርጉም አለው። ሮናልዶ ወደ ሳውዲ አረቢያ ካቀና በኋላ ከአልናስር ጋር የመጀመሪያውን ሊግ ዋንጫ ማሳካት የቻለበት ታሪካዊ ምሽት ሆኖለታል። በእድሜ መግፋት የማይበገረው ይህ ኮከብ አሁን ለክለቡ ዋንጫ ማምጣት እንደሚችል በተግባር አስመስክሯል። ለክለቡ አልናስር ይህ ዋንጫ የ7 ዓመት የዋንጫ ጥማትን ያረካ ነው። አልናስር ከረጅም የ7 ዓመታት የዋንጫ ረፍት በኋላ በታሪኩ ለአራተኛ ጊዜ ሳውዲ ሊግ ሻምፒዮን መሆን ችሏል። በቢሊዮን ዶላሮች የተገነባው የሳውዲ ሊግ የዘንድሮውን ክብር በሮናልዶ መሪነት ወደ አልናስር ቤት ገብቷል። የአልናስር ደጋፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ እያል ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ስፖርታዊ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። መረጃዎች በፍጥነት ለማግኘት ኢትዮ ማለዳ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቸር ያቆየን። التي اجتهدت، التي حاولت، التي قاتلت، التي أثرت هذا الموسم لكنها لم ترجع. كريستيانو رونالدو مرة أخرى هنا بالبطيء يرفع اللقب الذي انتظروه كثيرا لكي يؤكد أن النصر دائما بطل وإن كريستيانو بطل على الدوام. مبروك مشاهدينا على هذه اللقطات، على هذه الاحتفالات والأفراح. التي اجتهدت، التي حاولت، التي قاتلت، التي أثرت هذا الموسم لكنها لم ترجع. كريستيانو رونالدو مرة أخرى هنا بالبطيء يرفع اللقب الذي انتظروه كثيرا لكي يؤكد أن النصر دائما بطل وإن كريستيانو بطل على الدوام. مبروك مشاهدينا على هذه اللقطات، على هذه الاحتفالات والأفراح. يا لها من ليلة، اخبرني بأن دموعك الآن، اخبرني بأنها بدأت. يا للدموع يا كريستيانو، يا للدموع، إنها دموع السعادة لا تمنعها اذرفها يا كريستيانو، لا تمنعها يا كريستيانو اذرف هذه الدموع يا كريستيانو، هذه دموع العودة، هذه دموع السعادة، هذه علاج الأعين الملتهبة، هذه علاج الأعين الملتهبة. يا للدموع هنا.